Mutlen tekisbe ba comme le coin tekisbe moi là-bas au samna mukandi au passeport là bambos. De nous comprendre. Si ne peut le coffre mu konya makirika. Ngena coin tekisbe moi là ngena bambos si samna mambi oh non ya passeport et tout ça là et tout hein. Donc va que tout blanguer bon kangi no angi. De nous comprendre. Donc bandi me kota na kasa makanda. Inga kufua ba paro ange kino kufua tat mama wa nkasenge de bushi ange. Banga na uyiba mbongo tout ça. Ndo ba ke tu go ku tu nge bo back passport ya yi nge kangi noa. Back passport ya yi nge kwenda nge kuna sala bampang ba kong poison back passport ya yi nge kwenda ba bat na kufua ba kong. Je me comprends. Na tango kaka faut gouverner na mayela, hein? Je me comprends. Donc, bental babat net basasu babat net ba okemba. Ba mosh, nsonya ba keve, ba ke dia na nsoni be. Donc nsonya ba ke dia na ba limite même be. Ba ke cuisine na boile mputu. On ben comprendre. Ben pesa mputu buzitu. Ben pesa mputu buzitu. Tambe de ni kula ni wati aba kunun ke na mputu abeti avanda. Ah, vraiment ba même ko na boile mbote. Le ba kunu ba ni futka na boile. Et avec nous ba petit quartier qui l'enkena beto na kutal ba kununcha beto bekatu na mputu donc kunutke boklinge enge pesne mo pat kumi o konsumu mo banguba tangi na vera nguba da 10 francs vera nguba da 10 francs ngimo konsumu nguba ya iko kuna lego vutuka moi matabisi ne digana ngo oh bu matabisi nge kile ya grand beto katu na mputu mi ya kalita mputu wapi banguiseme na upesaka na baleki ke kuna akacha bantu chabetu. Donc muntu net okemba do mixan me ku fwa babantu ni baker manima kona tula bat ba foison ni baou ba okemba me fungul ba banque BGF bende wa BGF yake banque ino okemba ke gérer ba mena tchina ba bola ba kutaba Nigeria kuna na kutaba Ghana kuna kutaba ba Benin kuna même banque Mariu ya mesal kuna pakana ku yibaka pakana ku fwa beto et pakana ku bulantulu donc même qui changri au Kemba Dominique Jean comme ce que c'est libeno ba discours kuna mais finalement le mega kwacha mpamba bien ba me kuna et metal ba ba me kona me pesa ba mu kanja ngoina livré ina samti et mes passeports que kuma livré singe que ko voyager vina ko vena ba voyage bake pesa un passeport et tel bakana baukana mantola okemba ah vraiment ben me beyi mputu ya kika kia nyingsa na beno ben me kuzwa boeso wa me kuna mputu me no kan tekisi mputu ben me loso mputu na ntoto mbuchange mbucha benyosu ben me comprendre donc moi ne mukonga bakirika mukote tu mwanda mbao samu pepe mo kuma mingi ebi mu bakete izonzo yango ya vous comprenez moi ne mukonga makirika len côte vena buzoba ina avec metala vous comprenez ngeki moi ne mukonga makirika ngelen côte ve nakwenda bao kwa kwenda zangmuna bamboshi mutimbe metal ben no kwenda zangmuna bao vous me comprenez donc belen tekis moula ben bet la beno bet nous ne même pas te qui me ça mon tout téléphone on a zolo il y a une ngala tempête de neige que là donc on peut tu as vraiment donc vous me comprenez non bet tu la ben que beto bet que bak faire ça qu'on que na ba passeport ba passeport ba mboshi na bet que ben nsatia d'ailleurs na katukuna ben kana ba mi ba bangandu abana kachuno hein bisi ala la ba imba tula kuna na kacha ba passeport ya ba donc bet ba Congo bet que va venir nsatu ya ba passeport ya ba mboshi hein même guzo ba passeport ba me guzo ya non bimenzo na baba kwenu na kacha pono nyomba talba comprendre papa ba Congo wana ba passeport ya ba Congo ya ba passeport ina inza ya mvimke zitisa elle me comprendre
passeport wa Congo ya passeport inza ya mvim ke zitisa ya van passeport na boile kaka bet que signer bas accord visa élevé pourquoi ça mnaiki parce que ndia tous les ba Congo et comment ndia tous les ba ndom nyons bet que tung tete boile beto bet que zangul boile bet que tung boile bet façon que ba boile yayi men metal bet que tung bas école ya que ça même que ba bancha kaka ba insi ya kaka que so sa ngwisani ya kusala tino bet que na boile be non sam tu bet ça beso se fait ba visa mutin bet que na kanisa na tung fédération ya Congo ya que pes même pas diaka louvé na bantonya beno soska amuko na boile Amérique peut-être nge kuizi na boile Amérique na kuitala nge kuistala na kuitambula na boile Amérique ka boile ba dépense nge kuizi na kuit dépenser mo paté nge vous me comprenez no bet que tung fédération au Congo façon ka ba metung ba boile ba parce que bet zaba il bet na kusala mais metala problématique bet me kui poser na diable de la fédération en Congo problématique me poser ya kele na ku contrôler bantoto bantoti qui a beto ya que va na contrôler bet ba Congo bimvoama ya que va na contrôler bet ba Congo ben me comprendre bimvoama que va na bet ya contrôler ba Congo c'est-à-dire que ben que dia venan sa ti amonya mumbosh qui sal même na pora njini kuna o mumbosh qui contrôler ba koko ya siko est-ce que ben na ko comprendre ya ata muncha zulu ata mumboshi to muncha zulu len kuzwa kisalu na kacha bantu cha ba Congo tant que mwanya mu Congo que vena kisalu est-ce que ben na ko comprendre ya insi bet kena kusala la Kilumbi ntete yini si me kutela ma bet kina tana mfuki ya muntu ve bet dia tadi ngubi ya muntu ve ba intu kuna sala banzonzo le bau ba kuna signé kuna baka ba mbonga ba ba mfuka na nkumbi ya Kongo ya wa ya moshe kintu adi yinti ve ma bet ba Congo ben est-ce que ben kana ko comprendre ya est-ce que ben batata na ma ben kana ko comprendre wapi ndandi yange na Kilumbi ya ntete yini na kubana na kacha insi yange ya mona inkaba ninsi na inza ya mvimba kena mfuki ya muntu ve donc nyons tu ina mumboshi sa su deni matura me kon baka na bahion ba mfuki ba ya mayuya ina macha Pompidou ba mfuki baou ya mayuya na bancha Michael Jackson ba mfuki ba ya mayuya na babole bandibu ba mfuki ba ya mayuya na bandombe kote ya Afrika ya mbanda kuna manda ya sule il que mambe ba Congo est-ce que maintenant on comprend ya ba Congo vient de kacha équation ina donc Kilumbi a ntete ben tala ndani ya ba Congo ben tala ba jeune ya ba Congo kinyoske ba chômeur na kacha bantu cha betu ngeba na kacha mpangala bwenza nyadi le kumundu wango ba jeune nyos ben na tala bantu nyi menga na utala ina ba ke bena bisalu samna yiki parce que Luyalo ni bamboshi, bambulmbul ni bamboshi, la police ni bamboshi, ba compagnie ya privé ni bamboshi, na bancha Zulu. Kilumbi ntete. Ben panze ba compagnie ke bana sacha kukanga mwele sana bitme bingis bamboshi. Wale nkang mwele va. Ba kana nsatu ya kusala na fédération sa mumbunge batatam na kwena ntwala. Ben na bakula. Donc Kilumbi ntete. Bantonya weke bankui na mlonga mutinye nge kuiza wale kota nge kuiza baka bankulongo ngise kisalu il moko kisala nge est-ce que maintenant on comprend virongo yake na kusalama ntonya ina me kusala peut-être 30 ans bamvulo kum na tatu kuna ba in mesal bamvulo makumi zole makumi tatu makumi ya bake salave inge banki lumbi ndete baka ko na mwelo ngike ban même pendant cette na ko konkote bake bokinge ba ke ban kulut na ba quartier kuzaba kama kanda angezo kusala oui kwa ngezo kusala boko na compagnie ngezo kusala ko na compagnie ni façon ya ke van batata mama na kacha beno mingi ke na kacha ntembe mais donc finalement benke si menga na kacha ntembe donc benke beba misambidi
misambili yake ba inke sambila sam na tata nzambi yake pe ba inke sambila ka ba inke bikula bankoko inke bikula malunzi yange miku kota na nzile ya kintwari na mpevi ya bau sambu ya bapesa lu sakunu na lu bieko na mambu ngeke na wasosa samu mambu kusalama ni pine na ve ni pilina enyokoa donc Kilumbi Ntete Fédération betina kuzonzaka atamu mboshi atamu munchi ya Zulu yinke vema makande beto kikonge ngeke vanda ya ke vani identifier bet que tout ba réseau kun ba système ke permet na ku identifier yanke mukonge machileka yanke mukonge ya boile ya liberté yanke mukonge ya boile ya luango to yanke mukonge ya boile ya Dahomey vous me comprenez non se fait tout les ku na kuzava nanke mukongo bayini ke zolo kwena ku van bambulumbulu me kwena van bambulumbulu ya ku kengdil ba tocha ba Congo bayini ke zolo ku van bambulumbulu ya la police ke kon kengdila mais na la police ke bana ba restriction parce que il que bana bancha quartier ke kumba policier vous comprenez non bancha quartier c'est un secteur que ban par exemple na commissariat de police ni bancha quartier ni ke baka ni façon ke vanda bancha quartier ni ke baka samba zambo te bampanga baba mami bao batacha bao et que van facile na bana ku communiquer na ku solola na baba chakache bachakate bizak mwani nimesema membi ni mwana kingandi metala e ba kunja quartier ke kon baki yan kuna na kuona kuna chana boloko na kon pesa malong na boloko baka kon kuna kon kubule na kon ku fuen samba za kin ke leki ya ba mosi men me comprendre mais yin ke ban kana ku zitis misiku men metala no parce qu'on a la police pour protéger et servir la police de la communauté. Mais maintenant, ni façon ina. De une balentete, ina ni ndandu, in benkana kutalana Kilumbi Ntete, pisalu. Bantueni bani salve, même ban kusala na Kilumbi Ntete na kacha fédération. Yake van vo non mambe baka, oh non, mamine ke van ve. Yin ke kout na mambe baka, bet me katule na gisalu, ni façon ina. Mais metala bamfuka poali Ntete bamfuku ke van ve men metala ben ke van ku contrôler ni voix me ben ku signer nyonso nzo ku signer na compagnie nyonso nzo ku signer inke pese nandu na babantu sans mettre que tout ba critère kuna ni siku ke van kuna si compagnie chez anzen que ce que signer ngisani ya kintwadi ya kusana mbungu na bampangi ya lekumu bakelande ni misiki ya fédération ina. Est-ce qu'il y a un signé que il y a quelqu'un qui a kutumba l'école par l'école ya mutindi ya bien que tala inve o mame salinzo mame salmo muri andom kuna ban que son kana balakre inve est-ce que programme que tout l'hôpital ou ikele babisalu que cuisine babancha boala est-ce que banzila et que cela na boale ni façon ya que salama on metala donc du bakula ti benen salve na babancha Pompidou bacha Pompidou ke kakmacha mpamba mindeli ya salte ya imbi petena tulaba yao vete tu salete ya ntima salete ya ntima bakele ndiatul ya tombe ben metala nsonya ba ikeleve bitme laksid ba wa bizisi ya Hitler nan kanyamba mtanto mkuu ben metali yao mais Macron me yamba Hitler non mais alors donc ben ba de Brazil ben metal non benin ke bana kuna Macron mais ben metal Macron ben metal ja satan ma minimlen ko kotna ngacho lupange yani inge inzo ya satana inzo inge na ba bisika mingi na bande ke la ba pongi nimenge to wana lumput ba chambre mais satan mo kis kot kuna donc ben ke ni mi satan kotna inzo ya yani ve ben ni mi ni ve ino kazonza inzo ya ben ya Pompidou na inke ina peke chambre ya satana mfumi ya mikui mekuiza alors faut ba yambiani na baya kenzoni ve ni ben kuna mtu na tala ben mpasi ben kuma na baz analyse o ba me yambiani ka 30 minutes mais ba me yambiandi vous no comprendre ben ke incapable no sa faso vet mesalawa na kufuisisa muku insoni na bwala ya Michael Jackson ben ke incapable na kutomboka na kuyilik ba mam na ngolo mais ben ke kuna salaka baz analyse vous no comprendre. Donc position beto ben de zaba minduki yake ni ina minduki
On comprend. Minduki. La cause Minduki na, ya que l'homme le bieko, ya ki ben de moussi. To ya Michael Jackson, to ya Kununcha Cartier. On comprend. Minduki kaka. Ni yao, bete na sala. Yin bet ke pes le bieko, i meni. Menwa. Bete kui domisa. O ya ke van bo bet ke flis bancha banga na bane manga na nzila. Mun mosi bengeta pongi na mantwala na mambia bengeta so baka fua ba moshi bengeta la bitki langis pas que ba guerrier va na contre ba guerrier et nous comprendre ba maison za bit me fua ba o bit me yokuba kuna zulme kubave batuba ya nan tu ya au Kemba Dominique Jean il met que tête une tout parce que tête en kandi yan vous avez entendu mais est-ce que bakena foti na ina vous a tout ya il m'a me kufa beto il m'a kana kufa ngena muno il m'a kana kusala poison na kachaba maza kuzengba inchi ke butaba mu mbote kusalma ba bifu ya buket na ba bakana ba bibusa beto ba mama beto pankoko ya beto il m'a dit qu'il va m'embonner avec kumwangi sur l'hôpital banzila il m'a dit futsa avec banzila il m'a mis kukulisa kukuamisha avec il m'a nyonga avec me kula kudili avec il m'a dit ya ulkun ba mpasi ya mutina est-ce que dizulme kubwa va kumba kana raison il m'a mis tout bien peut me foibe non peut me yokube non dizul me boave dizul me kubwa ben metal dizul kubwa ka kuzul kubwave bagana kutatamana na kusalia wa me bentu na bao levet ke fuabe na kacha banto chabeto bet ke fuabe na maniera imbi dizulu mpeke kubwave iske beno na kubakula ya in bet ke tsamun menga ben na banzil nyoso banto cha Kongo dizul ke kubwave mpe in bet ke salbi fu na babanya ben na bakento na babanya bene babakala ba mami ben bankoke beno dizulu ke kubwave benzo zina bamboshi na bancha zulu comme sala ntembe betke la kisben ke banja ntembe kele yinmen me bununtulu betke bununtulu bambal kumi bet samna bamboshi bet sala bi fu na bakencha bao betke salben vrai bi fu yinmen tarate tve bet moske ban ko no pes musua do ben salia na compte kanai bet que la question de priorité jamais abon mentala je me comprendre ata mo sina ben que vous ka ben ngana ban toto beto nyos que van filmer que van transmettre en direct na ba médias sociaux no bet que tala wap mindele na boile en put que ont pili kuna façon ya pour que y avait le sens am na ba bi fouine avec que ça la peine na mindele ba cha pampilune que van ban toto bet na tangwina ben que van kuna sos kana buma bamboshi bet que salia na mindele Pompidou vous me comprendre correction bet que pesben ya que van mutinu ki buli ya nsiske na kulutana kacha bwala parce que imbi ave no me kulutila comme nous ça kuna na marque ya satan bet que na tmine na marque ya 10 fois satan mais qui correction ta tanzam donc la gisben que bancha van tot vanda kuna vous me comprendre et bet ce que zone na ngolo zulke kubwa 20 PV ben mesalia upsam na bancha Pompidou ke na bumba beno bete ske bana bant mindeli ske bana kuna bumba ba mambia betu ni façon ya kele na monde ya mutu ta camarade yan vous me comprendre donc moi na mu Congo yinka na ku comprendre ben nzonzo le mu na talaba mi kana tuba kuna pongi ke tongolo na nzonzo ya le mature mais sal plus de 40 ans kuna kimfumu ikal mesala iki alme salmatura ka kufwa bena kutatam kang ben kuna kacha pomputu na kacha bobola ni alme sala matura ngena kufwa babant na maboke yan mos bakolela ya yan kufwa bana maboke yan mos isuwa kuzwa chance ama kuzana bwale amputu ba mungunga bazwa chance ba kuzwa kufwa na bwale amputu
Maintenant, zab. Peut-être que poison peut faut avoir. Mais Baptiste Jean-Pierre, mais que nous poison qu'il faut un, il veut beaucoup là, il fait Tister. Vous me comprenez? Ça se me faut avoir Kong, mais n'a pas beaucoup un aussi. Un que zengu tebe abo bakana ngzon bo ben cristal que qui bak in fumu. Mais mature mo ko foyan mun mosi. Vous me comprenez? Les membres que banda. Qui m'a mon objectif à mon en tête que van mature. Parce que qui calculer ya ou qui calculer le rang que van moi qui sik mosi. Na ko bouillir à la minute. Et mo ko foyan mun mosi. Ya que van filmer. Et qu'on en direct, et qu'on live. Na manière imbi. Vous me comprenez? Ba o kembaye. Na babanya baba sasong de ce que c'est d'une bête qui calcule ba na maonya que salama. Na kubuile ba ya moyo. Sans bête fois ba na maboka bête mosi. Pour que ben tala le monde tala ni ba fois sasu. Et une côte na kacha histoire ya inza ya mvimba. Muntu ku fois sasu na maboka ya mosi. Ça m'cumbi à pont que van graver na kacha bambos tout ba ici nyon skuna pour que ben comprendre que na niveau ben na tibetu bet que côté na kacha ki tezo ya ndisi na ntangu ile on comprendre ntangu bet que buil beno ba cha Pampidou le men que bukil ba o bet ben que communauté Pierre hein ni Pierre non na Biblia ban cha Vatican met tout ti o ntangu kumaka nsusume kokila il faut que les abayi se mundele et Pierre intuba que ve munu yanga na ve nantangu peut pas cha Pampidou le muke le bet que bouil que lum ka bet que le lum ka bizon que ban ko ninga na ba cha Pampidou que tout non bet que dia vena ba moche mais il que van trop tard sam na bao nantangu na ba cha Pampidou que comme net Pierre ba que tout ve munu yanga na ve baji fulian oh mengewa na kamara mpangi ya yishi ya mundele no puis me tuba munu yanga na ve ni façon pe mindele ya Pampidou que zonza na kilumbina les bisons que ban ko yoka ba que zonza merde mais ni nan ba que tuba que ne pongi parce que ban ndinge van partout BBC Voix de l'Amérique pongi que bana ko zonza que betke on opération militaire spéciale que vous opération militaire spéciale. Parce que qui m'entête qui va nous dégager bamboche na kacha banto chabeto maintenant nous peut dégager ba betina ko nyangisa zule ba mbalbo ça nous empêcher que attends mutumo sina baou basikve yin ke va na côté ba wena mbangi kuna mumpepe ke va kuna ku circuler na ba drone ya beto kutala nan ke sos kuluta yin ke sos kuluta ku yoka na kacha mazi ya betini wa kuzonda le mazi ya betini ke sab na bancha Zaire na kuna mpe attends mo sina ba ke basikve. Maintenant, que lâcher, bah, il me que va que n'a qu'à infiltration, il que déjà kuna. Il y a que marque n'a que salam, ne moutin n'a que salam. Mais que bakba mos na mosi. Na ngolo na force de frappe, il ne jamais pas métalak. Mais que tal so ma turin, que soum na binkuti, ben que talien que ban que soum na binkuti, parce que président ya Soudan il n'avait métal, mais soum na kinkuti, na binkuti. Qui l'on peut maturer que souba. Mono que ça l'aide même gessina ça la présent ma samba débat. Bakala ku kubnet ma samba débat, mais que bakne que vanissa nan toto, nan time imbi. Nous ben vanissa nan toto, ben sos pa ban qui pesen ba conseil. Après m'ke ban ku salen mambo mosi. M'ke foué nan live Facebook na tala, YouTube na tala. Ça m'a ku marqué na kata histoire. Ni marqué na kesana ben que tal ki boulot il y a une six que van kuna il y a une correction maintenant peut-être que ça ça ba nkandi aka kana kacha ba inzo ba ben que boulot ban tout le monde général intel à côté avant chez Zaire kuna ba consigne que van kuna tu sais que dit unan que van ki mfumu na tongina yan que zaba ti oh si musala oni musba que kukufuawa ni musai katuna ki mfumu par consigne qui va déjà partout là-bas. Et il que trahir. Yanza, tu sais que dit, c'est tout, yan salve erreur. Et nous comprendre. Donc, pas tout le monde que maman qu'on a kouyela, maman qu'on a kouyela. Maman qu'on a kouba, maman qu'on a kouba.
bakana bula intu bakana sala mutin metena tuba il bakana ko mena ko bakana ko kulisa mpase ba mutin metke fo ba ben me comprendre batata hein na mantola mikui mutin ye ben ko so ko bana kel nzonzolo ba nzonzolo ko so ko bana beno nzonzolo ya kuseka na ko pese mbok na okemba même qui tchangri net okemba nge kwis fukam na mantola yandi nge kana mantola mo yibkina ko fo ba bana nge tous les jours na inzo bilum nyos ndonge yekuna nge ki gentil nge kana sekana mo yib oh mais vraiment c'est compliqué vous nous comprendre donc position avec que correct ba ntange mambe wa mbumbule ke mpongike na mantola quand c'est sa majesté tikaya zinga promet tout là ben que na mambe ya bizongo ni pongike na mantola bitina tout là ba ya d'une manière claire na mambe ya kacha fédération mambe ya bizongo ni munu ke na mantola mambe donc mambe ke na kwenda le rakei le yeke van bitina ku calculer un moment bitina ku calculer bitina calculer ne vous en faites pas attaquim que fuité ben ku zabe ga kilo min mun moske bana terrain on a tout bon mon a tout na voix de l'Amérique mon a tout na BBC que bitina ku yidi mambe wa Congo donc bingisa ben ku zana ku yiba na kacha le tumu na wanti ya Pompidou to ina betke ba kasi en une fois le contrôle généralisé ben on a comprendre contrôle généralisé ba mosilen mo ngi suba atakima attaque compagnie na kacha bantu chabet parce que bimé que bantu systématique vous ne comprendre ma yelin ke kuna ke kuba vous ne comprendre mais objectif que vana sasu babani ene na ba nke bulan tulo wa politia kuba ba débrazis qui m'a gagné makanya beto baina dès la première minute parce que la lisbao position que nina mambe o tout ba prison ku bakian na prison que vanve parce que la lisba malmosi inge bani fasolina vous ne comprendre ata il y a que ont même pas le temps de faire défiler mémoire pour faire décoller mémoire hélicoptère parce que nous ce que nienga parce que la seba ça tombe ya dimension à fieti vous ne comprendre il me que ba bima ba kamikaze que yokun partout vous ne comprendre donc awa il y a que mutin bet me tracé hein il y a que van ku yok nyostu na mbalmosi on comprend position ni na ku yok nyosu na mbalmosi de que van boki ma ku calculer on comprend parce que c'est la façon bancha Michael Jackson sala le ba kona na Bagdad ba mwangisa bimya courant bimya maza bim tuba jokaka ba l'hôpital ba mwangisa est-ce que on comprend dans logique amuni na nous on bet que na kona kwa yok nyostu donc bancha Pompidou de toutes les façons ben nga ku sim fédération l'outil bancha Pompidou na ku kuba na bambulu na mamnyos ya gani façon ina donc ba continue na sala inwa na orgueil ba continue na kabulaka passeport net ba so kabula ba bombo na baba na fieti mais mukongo makelika na kusukuni kuna ngela kwa teksimpe ngeve na passeport nkina ndandove vous comprenez passeport ingena ndanve inke passeport na mikuyu bakonge wana passeport ba yako kuba ininza ya vimke salisa matona ngule mote tatanzam dieka banko kusalisa mukonge kile manzao mukonge koko kongitadi koko kongitadi koko kongitadi matona ngule mote benal mote abu pia